أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم
شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
صدق الله العظيم. الصلاة عليك، السلام عليك، الصلاة عليك، السلام عليك، الصلاة عليك، السلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بجمر حمد و ثنای قلب و جان امددن بوی خالق کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالک افلاک و عسمان بحر و بر رازق جمله هین روح دبر ام تمام آنین وجود بقدرت جن و انسان وی به اسم رحمت نعمتا خوش ام کرن کو مسلمان هم محمد سرسر مکر شوان بوی هدایت دام قرآن کریم رهبر چون صراط المستقیم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهلی تو زمان دور نکی متا هبن کو ام بجین یک دم یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهل پر وفا تابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبریه تا آخرتی طاهر امن و جنان و جنتی ای محمد سروری هر اسفیا خاتم هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت پر ببالین سر طرف عزت هرچه اسامی ملون کوهیه او ده اصل عکس و حباتیه روز و شب هم بحر و بر نهر و نبات تذب اشقات لقا من در حیات لید لیکو من حبات فقیر او دگر دابا ملال من اسیر لو بزارین اللي بر درگاهته ام دکن هیبی شفدلو جاهته تو شفاعت کی لموان عاصیا برگو هاکی عرض حال و غازیا سلی یا ربی وسلم بعدد سر روح جان محمد تا ابد ست شکر یا رب تدام او رسول مال بیوی دین اسلام کر قبول ام دکن هیویج رب العالمین دور نکم سر یا نبی امین ناو کسی سر عرض و اسمانات من کس نبو پشتر جوی خودی مقام ام بخاطر ناوی وی چه بونتر عرض و اسمان روج و عالم هیب و شب خوی سعادت کی مزن بو بقدر که محمد نذکر و لکر نظر غنج عالم مصطفی بگمان افتخارا متوای هر زمان
لو محمد خوش حبيبي ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك بركمال أو جبوي مسكين وجارة برجلك دل حنون بو بقدر قنجي فلك لو جبوا الرحمة إله العالمين هاتي يسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنة أي جان جان سيو سيوان سر ما بتروجا قران خوش نزانم وصف بجملة ونبي بس سلام رب عالم سر تبي أمجي أشقى جان ودل با خوش كلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله بابي أحمد عبد الله نوجوان لايقنا بمحمد بربشان رندو لو هاتي قلق بو بحساب قهنا دابي عاري وكاري خراب وصف عيبي لو لدوراوي نبو لو كنورا أحمد باك بيربو برشيرين بو برد لبابي خو سد دفدا بود برجاني ويلو بيربو عبد المطلب لوي دزان هينك رخي زوج عبد الله جان فست كجيرا بين جنكي بر دلال هم جمالك بر عسيلون عن حلال ناب تمامي قيزرند مكيا جر مناسب ديك جاوب ماليا آمين باكو تميز بو بقدر هم عسيل ونازنين ومعتبر پر شرف دای خدای لا مکان و نخنجی والد جمله جهان رابو عبد المطلب کر کاروبار دعوتك قل کی مزن شکر جوار خلق مكة تبدهات دعوتي هم نكاحا وانبرن وساعتي باري نور سربوك وزابا ودمي دام لك تسبيح ربي عالمي بر بقدر أول بار بهرد زاد لو جوان شبو يا فخر كائنات أو مشرف بون بنور أحمدي دايا وانا أبلو خداي سرمدي بوري ششمه سروي صالة هر دكان وسعيد بن بشفور هر زمان ليكو زافا شو دياري غربتي آمين بحمل خمادر حسرتي شوقي هات كاروان شامي ظاهري بوي ببيني حوجين مال دايري لين بو قسمة وري او بر بمال لون خشكد مال مدينة بمجال خلقي كاروان شو بريكد دل بجان مالي عبد الله حد نبئي شاقران وقتي كاروان هات مالي او نهات وين مادي بابو ديار ولاد چونكي بازرگان كاروان دا خبر كت يا حزن خاندان لو بقدر لو زحارس شوية يسري بجمال لبقر يا او تنيحت بهفال 25 سال عمر جان دلبري شربت مرقي بخور والويدري مال يسري بمكان حجرتي مال يسري بديار فرقتي أو لغربة ما تنذنب مقبري لو نهات وصنا حبيب وما دري هنجي عبد المطلب ما برنجار بوي غم
بجما يا يار ابوي مازن ارچه تشت سر زمین سر وفاتا باب نارین پرگرین هر دو جاوه آمینه بون مثل چم یک دمه ملت ندای در دو غیم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد لو ندیوی کودک من صد مدد کا عزیز من شمام الغربته واستنشتم دنافا فرقته كان عبد الله جوانهم كر وفات دايس الجرقود لمن لو شوات ما يتاقد بقرم هيوار سردني شوابكم صبر وقرار هات قرتن سرمدريه وصلتي ما امدنا وآهو درد حسرتي ما يتيم أولادي من ما بخذي والدنيا جاركي بابي خندي والدنيا جاركي بابي خندي غم نخو ای دایی کاجان مصطفى ناغدل خو باب وان درد و جفا او یتیم آنی دنی به حکمتا گریه امثال و جبوی ملتا به خودی نامین او نورا جهان لو جبوی رب عالم بوشبان رب عالم چه درج هر حامیان حاضر و هم ناظر لو هرجیا همش عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك عيد وجن العالم دايروز هات دنيا مصطفى لو سد برايوز سد براز هاد واي مزگینی برايا سد براز هاد خاتم پیغمبرايا سد براز هاد یار یارا سد براز هاد قائد و رزان دایاز مرحبا هاد مرشد مؤمنايا مرحبا هاد قنج انسان و جنايا مرحبا هاد باغچوان باغدين لاله و نسرين و نرگس بونشين مرحبا هاد خورشید عرض و سمايا هاد طبيب و مرهما درد و غمايا سد پیروز هات او شفیع محشره الصلاة عليك والسلام عليك
سد بيروز هاد خد يحود كوسري الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز هاد لو شبه سوار الصلاة عليك والسلام عليك هاد حبيب الله رسولنا مدار الصلاة عليك والسلام عليك بيروز هات افتخار عالما الصلاة عليك والسلام عليك هاترون يا عرض بحر كل زمان الصلاة عليك والسلام عليك زد بيروز هات دستگیری بکسا الصلاة عليك والسلام عليك دربو كهني يا علم ومدرسة الصلاة عليك والسلام عليك زد بيروز هالسرور مال السلام الصلاة عليك والسلام عليك زد بيروز حق دامه وشيرين خلاص الصلاة عليك والسلام عليك زد خريبه وبوهار ونورون الصلاة عليك والسلام عليك زد بيروز وسد بيروز وسد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك امجي عشق جان وذلبا خوش كلام الصلاة عليك والسلام عليك سر محمد الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeni eserimizi sanıyorum hepiniz biliyorsunuz. Elhamdülillah bölümünü hep beraber söylüyoruz inşallah. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır! Allahu Ekber. Bütün bayrakları görelim. Uğrun arşa ulaştı, meydanlar doldu taştı. Sevdan sınırlar aştı. Hoş geldin ey sevgili. Sevdan sınırlar aştı, hoş geldin ey sevgili. Dermansın derdimize, nur katın çehremize. Dermansın derdimize, nur katın çehremize. Hoş geldin şehrimize, hoş geldin ey sevgili. Hoş geldin şehrimize, hoş geldin ey sevgili. Elhamdülillah Elhamdülillah Hoş geldin ey yar. Elhamdülillah Hoş geldin ey yar. زد شكر ای ربنا روني كربي قلبنا دذي مهاني صاني شرف دا حبيبي ما بذي مهاني ساني الشرف دا حبيبي ما حبيبي ما محمد نعم ربي سرما حبيبي ما محمد دايم ربي سلمان
الان عرض عزمونه بدردون مر درمونه گلی آشمینی سونه خیرام حبیب ما گلی آشمینی سونه خیرام حبیب ما محمد جان ما و دکتر ما طبیب ما محمد جونی ما و دکتر ما و طبیب ما رهبری دعوی ما و خیرام حبیب ما رهبری دعوی ما و خیرام حبیب ما الحمد لله الحمد لله تکبیر تکبیر حمدا لله الذي أحدنا نور النبي نورا يهدي للرشاد أنور طه نبينا نورا يهدي للرشاد أنور طه نبينا نحن عشاق أحمد رسول الله صمد نحن عشاق أحمد رسول الله الصمد في ربيع الأول أنور طه نبينا في ربيع الأول أنور طه نبينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وش الدينيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله وش الدينيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله وش الدينيان تکبیر 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 Evet. Eşlik ettiğiniz zaman sesiniz o kadar güzel geliyor ki tarif etmesi çok zor. Şimdi buradan hep bir ağızdan anam babam sana feda ya Muhammed diyeceğiz. Hep bir ağızdan. O Bedri Yılmaz kahramanıdır. O gelecek neslin şah damarıdır. Onunla bu ümmet şahlanmalıdır. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Ana babam sana feda Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Ana babam Evet, hazır mısınız? Canlar özüne minle yanar Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed. تکبیر 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 Mazlumların boynu bükülür. Küçük masum kızlar diri gömülür. Arzı sarar tuğyan zulüm görülür. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Ana babam sana feda Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed. Canlar özüne minle yanar Muhammed.
Muhammed. Sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Sana feda Muhammed. Senin güzel ahlak yürüyen Kur'an, cenk meydanlarında yiğitçe duran, mazlumlara dostsun, zalime düşman, canlar özlemiyle yanar Muhammed. Sana feda Muhammed. 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 Tekbir! 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 Sen ki ufkumuzda yükselen güneş, sen ki cehaletin bağında ateş, bu kainata olamaz sana eş, canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana baba sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana baba sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana baba sana. Evet, son kez. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana baba sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana baba sana feda Muhammed. Canlar özlemiyle yanar Muhammed. Ana babam sana feda Muhammed. Tekbir! 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 Aziz peygamber aşıkları, aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Birazdan kendilerini takdim edeceğiz. Bu arada istiyorum ki hep beraber bir selam gönderelim. Hatırlayacaksınız, önceki yıllarda da yapıyorduk bunu. Alemlere rahmet olana diyeceğim, hep beraber selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, hak ve adalet rehberine, eşsiz önder Hazreti Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Maşallah Diyarbakır. Evet, misafirlerimiz hazır. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar sunuyorum. İttihadül Ulema Genel Başkanı saygıdeğer Molla Enver Kılıçarslan aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Filistin'den Hamas sözcüsü Doktor Sayın Sami Ebu Zuhri aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güney Kürdistan'dan Şeyh Molla Reşit Taha Osman aramızdalar. Teşekkür ediyoruz. Yine Batı Kürdistan'ından Şeyh Zahid Haznevi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Mısır Cemaat-i İslami yöneticilerinden Sayın İslam El Gamri aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve en az bizim kadar mazlum bir coğrafya, Bosna.
Balkan Araştırmaları Merkezi Yöneticisi Profesör Doktor Sayın Mesut İdris aramızdalar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine Balkan Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Ali Çaksu beyefendi aramızdalar, hoş geldiniz. Lübnan'dan Tevhid Hareketi lideri Sayın Şeyh Bilal Şaban aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve yine Lübnan'dan Tevhid Hareketi yöneticilerinden Şeyh Vaddah Muhammed aramızdalar. Siz de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkürler. İran'dan Belucistan Zahidan bölgesinden Şeyh Abdülmecid aramızdalar. Efendim, safalar getirdiniz. Güney Kürdistan'dan Komela İslami yöneticilerinden Doktor Ahmet Cemal. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine Güney Kürdistan'dan Komela İslami üyesi Sayın Sekvan Hacı aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve Doğu Kürdistan'dan Sayın Mesut Halidi, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sayın Hasan Şükrullah, safalar getirdiniz. Ve Sayın Zebiullah Şabani aramızdalar, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Buradan Diyarbakır'dan tüm İslam coğrafyalarına kocaman bir selam gönderiyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin, tek yumruk eylesin inşallah. Hepinize çok teşekkürler. Tekbir! Tekbir! Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Siz çok değerli peygamber aşıkları, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlama ve sünnetini yaşama temalı Mevlid programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yolundan yürüyenlerden sizler eylesin. Bildiğiniz üzere her yıl platform olarak hazırlanan bazı mesajları siz değerli peygamber aşıklarına iletiyoruz. Bu yılki 2018 yılı miladi ve 1439 hicri mesajını siz değerli peygamber aşıklarıyla paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberi anlamak, Kur'an-ı Kerim'i özü ve hikmetiyle korumaktır. İlahi mesajın amaçlarına ve gayelerine katıksız, duru bir şekilde ulaşmaktır. Bu yol, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklayıcı, öğretici ve terbiye edici vasıflarını fehmetmektir. Sünneti yaşamak, tüm amel ve davranışların merkezine rıza ilahi yerleştirmektir. Allah'ı sevmek, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmektir. Onu sevmek, ona uymaktır. 2. Peygamberi anlamak, inanç, amel, fikir ve duruşumuzu İslam ile uyumlu hale getirmektir. Beşeri ideolojilerin, İslam dışı düşüncelerin, bid'at, hurafe ve sapkınlıkların şerrinden Allah'a sığınmaktır. Sünneti yaşamak, doğru istikameti ve nebevi yöntemi yol edinmektir. İslami sorumluluk her şart ve zeminde Müslümanlarla birlikte yol almak ve asla zalimlere meyletmemektir. 3. Peygamberi anlamak, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz ilkesinin hakkını ikame etmektir. Ve bu kardeşlik ancak ve ancak İslam kardeşliğidir. Sünneti yaşamak, Müslümanlar arasında muahat, yani kardeşleşme kurumunu yeniden inşa etmektir.
muahat, muhaciri ensara, siyahı beyaza, fakiri zengine ulaştırmaktır. 4. Peygamberi anlamak, onun ahlakı ile süslenmektir. Onun muhteşem ve muazzam ahlakını her alanda ilke edinmektir. Ve biliniz ki onun ahlakı Kur'an idi. Sünneti yaşamak, savaşta ve barışta, dostlukta ve düşmanlıkta, sevgide ve nefrette ölçülü olmaktır. Bakara suresi 190. ayette muhakkak Allah aşırı gidenleri ve haddi aşanları sevmez düsturu ile ahlaklanmaktır. 5. Peygamberi anlamak, ırkçılığa dayalı menfi asabiyetten arınmaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ayaklar altına aldığı ırkçılığı başımıza yeniden çıkarmak asabiyeti cahiliyedendir. İslam'ın millet anlayışı saf ve berrak haliyle ümmet anlayışıdır. Sünneti yaşamak, insanlığın onur ve gayretine sahip çıkmak, Allah'ın hududunu muhafaza etmektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır nidasını en gür bir şekilde haykırmayı insani görev olarak bilmektir. 6. Peygamberi anlamak, İslami nasların ruhuna bağlı kalarak mezhepsel yorumları ve fikri ayrıntıları kültürel zenginlik saymaktır. Mezhepler birer vasıtadır. Aracı amaç haline getirmek cehalettir. İslam ümmetinin en büyük sorunlarından biri mezhepçilik ve iç çekişmedir. Sünneti yaşamak, tarihi olaylardan ibretler alarak geleceğimizi ihya ve inşa etmektir. Mezhepsel tefrikanın ve ayrılığın tedavisi, sakın ha benden sonra tekrar küfre dönüp de birbirinizin boynunu vurmaya kalkışmayın biçimindeki nebevi ikazına uymaktır. 7. Peygamberi anlamak, İslam'ın şiar ve kutsallarına vefa göstermektir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa Müslümanların tartışılmaz kutsalıdır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve Kuds-ı Şerif Siyonistlerin işgali altındadır. Sünneti yaşamak, İslam'ın ihvanı ve izzetini diri tutmaktır. Çevresi Allah tarafından mübarek kılınan Beytül Makdis'i kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak her Müslümanın vefa borcudur. 8. Peygamberi anlamak, sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır biçimindeki nebevi mesaja gönül açmaktır. Sünneti yaşamak, cahiliye bataklığında istismar edilen emanete sahip çıkmaktır. Bu değerli emanet elbette toplumu inşa eden annedir. Annenin değeri ise cennettir. 9. Peygamberi anlamak, her zaman ve her şartta en doğru duruşu sergilemektir. Olağanüstü durumlarda bile insanın fıtri haklarını karşılamak, peygamber adaletinin gereğidir. Sünneti yaşamak, insanların can, mal, namus ve diğer yaşam haklarını muhafaza etmektir. Maide suresi 8. ayette buyurulduğu gibi, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Bu ilahi düstur daima biz ümmeti dirilten bir mesaj olmalıdır. 10. Peygamberi anlamak, Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkmaktır. Bu emanet İslam dininin
temelidir. Dini naslar bellidir, açıktır ve şeffaftır. Sünneti yaşamak, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmektir. Bu yol İslam dininin özüdür. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide suresi 8. ayetteki mesaj değişmez bir ilkedir. Allah cümlemizi bu mesajlar doğrultusuna yürüyenlerden ve peygamberin izinden yürüyenlerden eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekbir! 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 Değerli misafirler, platformumuzun genel başkanı Sayın Adnan Akgönül'e çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı mesaj için sağ olun, var olun diyoruz. As-salatu vesselam aleyke Habiballah. As-salatu vesselam aleyke Nebiyallah. Ama şu perz bikin, ama bejin, seruke ma, rehber ma, rezan ma, kiya? 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 Tekbir! 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 Tekbir!
Sahnede minik kardeşlerim var. Kıyafetler farklı. Belki renkler de farklı. Ama onlar aslında ümmetin birer parçaları, bir bütün. Farklı azalar, farklı renkler, farklı kıyafetler. Bunlar bizim yavrularımız, bizim çocuklarımız. Ama bugün her biri bir başka İslam beldesinin çocuğu olacak. Ve buradan temsilen İslam aleminin çok önemli noktalarından inşallah orada yaşanan zulmü kendi dillerinde, kendi lisanlarınca bizim dikkatimize sunacaklar. Biz sözü uzatmadan kardeşlerimize devrediyoruz. Buyurun. Ben Mısırlı Esma, ümmetin körpe şehidi, minik yüreğine dağa kadar iman sığdıran bir fidan, dar ağaçlarına asıldım, zindanlara atıldım. Sesim duyulmaz belki ama Nil gibi çağlıyor gözyaşlarım. Çığlıklardan farksızdır dökülen kanım. Duyun beni ey kardeşlerim, benim ben Esma, ümmetin sessiz şehidi. Takbir! Ben Filistinli çocuk, doğduğumda kendimi savaşan içinde buldum. Gözümden yaş değil kan gelir, savaşırım ben zulme karşı. Oyun nedir tatmadım ben, hey sen, oyunda vurulursam ebe olursun. Ama ben oyun oynarken şehit olurum. Takbir! Ben Suriyeli çocuk, bedelim ekmeğe, bir yudum suya muhtaç. Bana silah uzanır, güller çiçekler değil. Ben silahtan başka oyuncak görmedim ki. Ben Arakanlı çocuk, ne zaman duyulacak kahım, ne zaman duyulacak feryadım. Sen okula başladığında savaşta olacağım. Kitap, defter görmeden kuş nedir, çiçek nedir bilmeden büyümüş olacağım. Takbir! Ben Yemenli çocuk, söyleyin nedir benim günahım? Ne zaman duyulacak feryadım? Ne zaman vatanımdan gülmeyi unutmuş, gözümden yaş değil kan gelir çocuklar doğduğunda. Bilmenizi isterim ey yeryüzü çocukları, insanlık ölmesin diyenler. Kardeşsek eğer gelin beraber gülelim, beraber ağlayalım, beraber yaşayalım. Tekbir! Ben ümmetin yetimi, Kürdistan'ın mazlum çocuğuyum. Zaman geldi Zilanda, üzerime bombalar yağdı. Devrin deccallerinden zaman geldi Şehzade
kol oldum. Küfür ve ihanete karşı dar ağaçlarına yürüdüm. Din ve Allah için. Zaman geldi Halepçe'de, baba kucağında kimyasallara boğuldum. Kukla ellerinden. Zaman geldi Susa'da, cami avlusunda ihanetin kurşunlarına hedef oldum. Zaman geldi Kürdistan'ın şanlı şehri Ahmet'te. Yasin, Hüseyin, Riyad, Hasan, Turan ve Cumali olup bedenim yükseklerden savruldu. İmanım ve İslam'ım için. Tekbir! Ama Kürdistan'ın bağrına iman oldum. Secde secde şehit oldum. Yılmadım, yıkılmadım, pes etmedim. Hamdolsun dimdik ayaktayım. Tekbir! Ben ümmetin çocuğuyum. Filistin, Arakan, Suriye, Yemen, Mısır, Kürdistan'da kardeşlerim zulüm altında. Oysa Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminler bir vücuduna dalarak ederler. Hangisi acı derse diğer azarda abone hisseder. Ey Rabbim, bize birlik ve dirlik ver. Bize Müslüman şuurları ver. Mazlum coğrafyalarında zulüm gören kardeşlerimize yardım et. Amin. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Es-salatu aleyk! Es-salatu aleyk! Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı üzerine olsun ey imanın şehri Diyarbakır. Allah'ın selamı üzerine olsun ey İslam'ın şehri Hazreti Muhammed'in şehri Diyarbakır. Ey bağrında sahabeler barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında Süleyman bin Halid bin Velid barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında alimler, evliyalar barındıran Diyarbakır, bağrında Şeyh Said-i Palevi'yi barındıran Diyarbakır, Allah'ın selamı üzerine olsun. Bağrında Yasin börüleri barındıran, Aytaş baranları barındıran, Hasanları, Hüseyinleri, Cumalileri, Riyatları, Turanları barındıran mübarek şehir, Allah'ın selamı üzerine olsun. Siz ey peygamber sevdalıları, bu şehri peygamber sevdalısı olarak kabul ettiren, dünyaya kabul ettiren, tescilleyen muhterem bacılar, muhterem sevdalar, muhterem kardeşler, Allah sizden razı olsun. Öyle bir iş yaptınız ki son 10-15 yıldan bu yana gerçekten dünyada İslam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın temsil edildiği en önemli merkezlerden,
Mekke'den, Medine'den sonra yeryüzünün Hazreti Peygamber denilince akla gelen ilk merkezi yaptınız burayı. Tekbir! Muhterem kardeşlerim, kimse engel olamadı buna. Olamayacak da. Ve bu artık bir bayram gibi tescillendi. Öyle tescillendi ki artık Türkiye bugünü bekliyor. Nisan'ı bekliyor. Diyarbakır'ı bekliyor ki oradan yeryüzüne aynen Arafat Meydanı'ndan, veda haccından mesajların yayınlandığı gibi ne diyecek acaba? Diyarbakır ne diyecek acaba Türkiye'ye, dünyaya, İslam'a, olup bitenlere diye? İnanınız ki gözler burada, kulaklar burada ve bunu siz yaptınız Allah'ın izniyle. Kimse engel olamadı. Hani Arafat'ta, veda haccında bir ayeti kerime inmişti. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme ye'isellezine keferu min dinikum. Bugün kafirler sizin dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler artık. Ayet-i kerime Maide suresinde öyle buyuruyordu. Ve aynı meydanda Allah'ın Resulü çıktı, dedi ki inne şeytane قَدْ يَئِسَ اَنْ يُعْبَدَ ف۪ي اَرْضِكُمْ هَذِهِ. Şeytan artık bu diyarda kendisine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir buyurduğu gibi. Allah'ın izniyle bu Diyarbakır'ın bugünü, Nisan günü sadece ve sadece bir bayram olmaktan ziyade Allah'ın Resulü o veda haccında nasıl ki dünyaya en önemli mesajlarını göndermişse bizler de buradan göndereceğiz. Unutmayalım ki şu organizenin arkasında sadece bir dernek, sadece bir vakıf, sadece bir hoca değil, yüzlerce seyda var. Unutmayın. Yüzlerce alim var. Bu sevda öyle birkaç kişinin coşkusu değildir. Ve burada söylenilen sözler, okunan bildiriler gerçekten yüzlerce ulemanın, alimin, seydanın oturup konuştuğu, dertleştiği, karara bağladığı mesajlardır. Onun için iyi dinleyelim. İyi dinleyelim. Kendiliğimizden konuşmayalım. Hani Allah'ın Resulü Cebel-i Rahme'de, Arafat'ta, veda haccında, veda hutbesinde İslam'ın en öne çıkması gereken, baş tacı edilmesi gereken bayrağını kaldırmışsa, orada ilan etmişse ve bir takım kötülükleri de mübarek ayağının altına alıp çiğnemişse, çiğniyorum demişse, biz de bugün aynen onları bir daha tekrar ediyoruz ve Allah'ın Resulü'nün baş tacı ettiği şeyleri biz de baş tacı ediyoruz. O buyurmuştu ki ey insanlar, sizin Rabbiniz bir, babanız bir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem topraktandır. Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır buyurduğu gibi biz bunu bir daha üzerine basa ilan ediyoruz ki üstünlük takvadadır. Yine Allah'ın Resulü ayaklar altına almıştı ırkçılığı, asabiyeti, özellikle Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de. Biz de aynen bugün onun ayaklarının altına aldığını biz bir daha ayaklarımızın altına alıyoruz ve ilan ediyoruz ki İslam olmadan, Hazreti Muhammed olmadan,
Kur'an olmadan Araplar bir hiçtir, sıfırdır. Bir daha tekrar ediyoruz. Eğer İslam yoksa, eğer Kur'an yoksa, eğer Hazreti Muhammed yoksa, eğer bunlar baş tacı edilmemişse, Türk olmak, Türklük bir hiçtir, bir sıfırdır. Tekbir! Aynı şekilde Kürtlük de böyledir. Eğer İslam yoksa, eğer İslam baş tacı edilmemişse, Kur'an baş tacı edilmemişse, Muhammed Aleyhisselam baş tacı edilmemişse, husrandır, çukurdur Kürtlüğün sonu da. Onun için biz buradan haykırıyoruz, diyoruz ki aynen Süleyman Çelebi gibi ümmetin olduğumuz izzet yeter. Müslümanız ya, senin ümmetiniz ya, bundan daha şerefli bir pasaport, bundan daha şerefli bir kimlik taşımıyoruz. Biz bunu buradan bir daha ilan ediyoruz. Eğer İslam'ı çıkarırsanız, Hazreti Ömer'in tabiriyle buyuruyor ki, İnnena kavmun e'azzenallahu bil İslam. Biz öyle bir kavmiz ki Allah İslam ile bizi aziz kıldı. İslam'ı çıkarttığınız zaman, İslam'ı değil de Arapçılığı, petrolü, doları baş tacı ettiğiniz zaman işte bugün olduğunuz gibi rezil olursunuz. Hüsrana düşersiniz. Emperyalizmin topu gibi oynanırsınız arada. Herkese böyle sesleniyoruz. Onun için İslam'ı baş tacı etmeden, hele Allah'ın Resulü'nün çiğnediği, mübarek ayaklarında çiğnediği o asabiyeti, ırkçılığı bilmem neyi kaldırıp tekrar başının üstüne koyanlar, kendilerine bayrak yapanlar hüsrana uğrayacaktır, hüsrana uğramıştır ve daha da uğrayacaktır. Onun için biz herkesi Allah'ın Resulü'nün önderliği altında toplanmaya çağırıyoruz. Bu bir. Muhterem kardeşlerim, yine aynen Arafat'ta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım şeyleri ayağının altına almıştı. Onlardan birisi de faizdi. Faizi ayağımın altına alıyorum buyurmuştu. Ve bugün dünya bu faizden dolayı, bugün bu Türkiye bu faizden dolayı gerçekten ekonomik hayatı, dini hayatı öylesine berbattır ki bunu biz de onun gibi ayağımızın altına almadığımız müddetçe başımız kalkmayacaktır. Bunu da bilelim. Yine Allah'ın Resulü o Arafat'ta buyurmuştu ki Fettekullâhe finnisa, kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın adına emanet aldınız. Allah'ın emanetine hıyanet edenler asla iflah olmayacaktır. Kurtulmayacaktır. Onun için kendi aramızda bile en basit bir emanet konusuna böylesine önem verirken ya Allah'ın emaneti, ya Allahu Teala'nın bize emanet ettiği ve buyuruyor ki, Efendimiz buyuruyor ki İstahleltüm furucehünne, onların namuslarını Allah adına kendinize helal edindiniz buyuruyor. Onun için bugün dünya, bugün bu ülke gerçekten bu konuda hüsran içinde, felaket içerisinde yaşıyor. Onun için muhterem kardeşlerim, muhterem peygamber sevdalıları, biz bu konuda gerçekten örnek olmalıyız. Bizim ailelerimiz, bizim yuvalarımız, bizim kadınlarımız, bizim kızlarımızın gözleri
mutluluktan gülmelidir ve İslam'dan uzak olan ailelere, yapılara örnek olmalıdır. Onlar bize hasretle bakmalıdır. Bizim yuvalarımıza Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayalım ki dünyaya öyle bir inkılapla gelmiştir ki, bunu defalarca söyledim. Kardeşlerim, iyi dikkat ediniz. Allah'ın Resulü evi kızlarla doluydu. Erkek yoktu. Yaşatmadı Allahu Teala. Erkek çocuklarını yaşatmadı. Ama kız verdi, Fatıma verdi, Zeynep verdi, Rukiye verdi, Ümmü Gülsüm verdi ve eşlerle doldurdu, halalarla doldurdu, teyzelerle doldurdu. Ey zalim dünya, seyret benim Muhammed'imi. Seyret de gör, kızlara nasıl davranılır, teyzelere nasıl davranılır, eşlere nasıl davranılır. Ey zalim dünya, iyi bak, iyi seyret dedi. Sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam bayanlar hakkında nutuk çekmedi, konuşma yapmadı, konferans vermedi, felsefe yapmadı, bizzat dünyaya gösterdi. Onun için muhterem kardeşlerim, buradan aynen Arafat'taki mesaj gibi biz bu mesajı evlerimize götürelim. Bir konu daha, kardeşlerim, Allahu Teala yine o Maide suresinde buyuruyor ki, kardeşlerimiz mealini okudu, bir daha tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâe lillah. Ey iman edenler, Allah için adaleti ayakta tutan hakkın şahitleri olunuz. Velev ki kendi aleyhinize de olsa, annenizin, babanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa, Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan şahitler olun buyuruyor. Kardeşlerim, evet bu mesaj hepimizedir. Ama özellikle kime biliyor musunuz? Birazcık gücü ve kuvveti ele geçirenlere, fakirken zengin olanlara ve idari yerde bulunanlara, esas yani adaleti kim yerine getirecek? Evet, hocalarımız her gün, her cuma İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil gurba ayeti kerimesini Nahl suresinden okuyor. Allah size adaleti emrediyor buyuruyor. Ama eğer oradaki cemaat, eğer sadece ihtiyarlarsa, emeklilerse onlar hangi adaleti yerine getirecekler? Eğer o ülkenin yöneticileri, hakimleri, savcıları eğer o camide değilse o ayet kime okunuyor? Onun için adalet denilince özellikle yetki sahiplerine sesleniyoruz ve iyi dikkat ediniz. Adalet öyle bir sıfattır ki olmadığı zaman Allah korusun en büyük fesat çıkar. Ama bu sadece yöneticiler değil. Söylediğim gibi azıcık güçlenen, azıcık kuvvetlenen, azıcık zenginleyen kim varsa onların hepsi adil olmakla, adalet sahibi olmakla mükelleftir. Muhterem kardeşlerim, bu bizim en büyük özelliğimiz olmalıdır. Peygamber sevdalıları, peygamber aşıkları olarak bizler adalet örnekleri olmalıyız. Mahallemizde, apartmanımızda, sokağımızda, okulumuzda, iş yerimizde parmakla gösterilmeliyiz ki bizim dinimiz ancak bu şekilde neşv-ü nema bulup yayılabilsin. Aksi takdirde zulümde, haksızlıkta diğer insanlardan farkımız yoksa bu İslam'ın daha da aleyhine olacak bir şeydir. Ama acı, üzücü şeyler söyledik. Sonunu tatlı bağlayalım. Allah'ın izniyle gidiyoruz. İyiye gidiyoruz.
Söylediğim gibi kimse Muhammedi sevdanın, Muhammedi mesajın gittikçe meydanlara, caddelere ve bütün dünyaya ciddi bir şekilde yayılışını engelleyemeyecek, istedikleri kadar üflesinler. Biz buna bugün burada, bu meydanda elhamdülillah bir daha şahitlik ettik. Belki farkında değilsiniz ama bu nuru söndürmek isteyen ne fırıldaklar döndü. Bugünün yapılmaması için, bugünün artık Nisan ayında böyle bir şeyin yapılmaması için ne fırıldaklar, ne oyunlar, ne tuzaklar kuruldu ama elhamdülillah bozdunuz. O tuzakları çiğnediniz, tepelediniz ve yine burada Allah'ın Resulüne olan sevdanızı, aşkınızı bir daha dünyaya, Türkiye'ye haykırdınız. Allahu Teala bizi bu konuda şahitlerden eylesin. Kendisi de şahit olsun ki biz gerçekten Resulünü seviyoruz. Bu dünyada olduğu gibi öbür tarafta da onunla beraber olmak istiyoruz. Allahu Teala bu duamızı da kabul buyursun ve Liva-i Hamd sancağı altında hepimizi cem eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. Esselatu aleyk. Esselamu aleyk. بناوی خدای رحمان و رحیم تمام حمد و پسندان و وصف قنجیه جی خدای تعالی ربه او خدای گو آیت قرآن هشکره شان سر رسول خواه جبا گو دنابینا انسان دب حقی و عدالت حکم بکه و جبای بندست و بکسا جی کولتی خود ناس و زوردستا آزاد و روزگار بکه صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام به و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر اصحابوی مرد و مرخاص و عقید و لسر تمام اهل ایمان به حتی رجا قیامتی نور جنور احمدی سر صفات سرمدی داعینه ذات خودی کشف کمالات خدا او بو قلم او بو عقل لو به حدیث دا نقل دریای علم او بو شغل تفصیل علم جمله دا او بو دو جمله رابطه میزان و اسم و واسطه چشم وجود سرمدا میوان بقیمت اویندارن پیغمبر اون تف بخیر هاتن برنامه اویندار پیغمبری گوبناوه بیرانینا پیغمبر علیه السلام و شوپاندنا سنت آوی جی چار اطراف ترکی جی گلک دولت دنیای جودا میوان گو هاتن برنامه پلاتفورما اویندار پیغمبر راست کریه اون تف بخیر هاتن سرچاوار هاتن براستی ایرو روژک معنی داره ایرو هم جبو خلق دیاربکر هم جبو خلق هرما کردستان و یه ترکی و همه مسلمان دنیای روژک بجذبه روژک بجوشه لورا از و برنامه پلاتفورما اویندارن پیغمبر لچار اطراف ولات گو هر سال ساز دکن دشبهینم بیعتا انصار گو لعقابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیعت کرو پیمان و عهد و سوزا گو بوی بسنتاوی بره و ردانوی را صادق بمینه خلق آمده جی خلق هرم جی
اف جوینا وانی دوی روژا معنی دار دشبه و بیعتا گو انصار برسول خدا را کرنا اف هلبست گو هلبست وان ما دوی پلاتفورم دا آنین زمان از دشبهینم او کچو خورتو جوان مدینه گو روژا رسول خدا هجرتی مدینه کرد چو مدینه گو بطلع بهالبست طلع البدر علينا جوان مدینه وی پیشواز کرن یا رب شاهد به یا رب شاهد به خلق دیار بکر جی وک جوان انصار وک هالبست طلع البدر علينا دوی پلاتفورم دی عهد و پیمان خوی به پیغمبر تر نود که شاهد بی یا ربی تکبیر گلی میوانم بقیمت تما اف سالا پلاتفورما اویندارن پیغمبری گوشبو برنامه نقاندنه تما ناسکرنا پیغمبر و شوپاندنا سنت آویه ناسکرنا پیغمبر و شوپاندنا سنت آوی براستی فهم کرنا قرآن پیروزه لورا هر گاوک پیغمبر علیه السلام هر روزکوی آیت قرآن ای پیروزه دیگل حقیقت و حکمت سر وقت بونا قرآن یا بپاک و صافیانه گهاشتنا مساج الهیه شرط و مرج عمل کرنا پیغمبر گو ام راضی بونا خدا د سر همی کار خوا د سر همی تشته خوا را بگرن ناس کرن و فهم کرنا پیغمبر و شوپاندنا سنت آوی گو ام باوری عمل فکر و رامان خوا لگوری دین اسلام راست بکن ام خوا جی ایدئولوژین بشری بجارکی آزاده بکن جی بدعتا جی خرابیا جی شر و فکر غیر اسلامی ام بجارکی خوا بپارزن وش خوا جی غیر سنت آوی ایدئولوژی بشری همو افلاس کرن چه فکر و رامان غیر اسلامی هبون درجیا تاریخ پشتیوی حتی روزامه یک بتن القاده نما یک بتن المیدان نما لبل پیغمبر ناو پیغمبر اویندارم پیغمبر ری و ریدان پیغمبر سنتا پیغمبر هر چو بلند بو یه نیارتیاوی کرن یه سنتاوی پشتا خودانه وندابون سنتا پیغمبرو ری و ریدانوی هر چو بلند بو عمل کرنا لگوری سنتاوی متودک ربانیه بمتودک ربانی مرف لسر استقامت تبات بکه ناس کرنو فهم کرنا سنتاوی خملاندنا با اخلاق پیغمبره ناس کرنو فهم کرنا پیغمبر آزاد بونا جه عصبیت و قومیت یا لبله یگو دوزا عصبیت و قومیت دکن اف جوهر گرانبهایی گو پیغمبر پیشکش کریه قیمت وی جوهری نزانن پیغمبر جه عصبیت خو پاراست یا عصبیت خستی بن لنگ خو که دوزا عصبیت کریه وندا بوی گلی برا دولت اسلام ده هنگام خلافت خلیفه دویمین عمر کره خطاب سلام خدا لسر با دولت اسلام سینو روی 23 میلیون کیلومتر قاره فره بو هناك عرب چون با خلیفه دویمین حضرت عمر گویا امیر المؤمنین تو حزد که ام دولت اسلام امپراتوری عرب اعلام بکن لبل کره خطاب قحری و گوتوان گلی عربا نایبی راوه هون لبر دریه بیزانس و روما و ایران جبرچینا هون وکی پارسکا و پارس دکر لبل خدا بهاتنا رسول خدا
و عزیز و سربلند کرد پشتی گو بی اسلام هون عزیز بون قی هون دخوازن دیسا وگرن عادت جهالت و خدا به عزت جوا بگره گلی برا که خو بی اسلام گرتیه خدا عز و جل او هر عزیز کریه عرب برچیه ملت آبون کم ملت آبون خو بی اسلام گرتن خدا عز و جل او کرن افندی دنیا و آخرته او عزیز کرن دو ملکویده کلا رنجبر فقیر انسان غزان انسان بیعشیر انسان بندست بواسطه دین اسلام بون هری عزیز سروی عرده او عرب گلبر سرای کیسرا او عرب گلبر سرای رستم پارس دکرن ایدی حاکمیت سروی عرده خدا عز و جل خزدسته وان عزت دوان به اسلام عزیز بون سربلند بون لبله چی دما ترکا اسلام کرن بشتا خدا سنتا پیغمبر خدا عز و جل او عزت جوان گرد دا قوم کیده چونکی وعده خدا هیه کی ترکا دین خدا بکی خدا خدمتا جبو خدمتا وی دینی و قوم کیده آماده بکی پشتی عربا اف عزت دا عثمانیه وانجی به اسلام به بایرق اسلام به آلا توحید 60 سالی حکم لدنیای کرن لبله چی دما گوانجی پشتا خدا سنتا پیغمبر خدا اف عزت جوانجی استند گلی برا گلی خوشکا ایرو گلی کردی مسلمان او نوبتا توحیده ای گو عرب و عثمانی به عزیز بون الله توحیده هلگردنه نامزدن جبو عزتا سریه ارده نامزدن جبو حاکمیتا دنیای تکبیر 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 گلی خوشکا گلی برا اف الله توحید ایگوهون هل ددن نبی جی دست خبر ندن والله که اف الله توحید هل دایه هم دنیا خو قزنش کریه هم جی خدا عز و جل آخرت پیدای قزنش کرن که اف الله توحید هل دایه حاکمیت لقوم و عشیر و دولت دنیای حمی کرنه گلی برا گلی خوشکا عمل کرنا به سنت پیغمبر شوپاندنا سنت پیغمبر محافظه کرنا جان و مال و ناموس ہے جروجا گو انسانیت پشتا خدای سنت پیغمبر گلک تشت خوندا کرن مقدسات ما جماعات دزین لورا ام بون غریب رسول خدا بو غریب ما مقدسات خو موندا کر جان ما مال ما ناموس ما نسل مینوهاتی نوش ما ند امنیت دنه مدنیت غربی بے ایمان قانون وانی نودم قانون وانی گو او جرد بیجن نودم وک پایس خیره که انسانیت دبران پایس خیر معلومه و توایی دو ولات مدهره مامده جبو ناوی دبیجن بهارا دروین قانون وانی نودم وک پایس خیره که انسانیت دبران لیبله او پایس خیر بهارا دروین بو جروجا ما پشتا خدای سنتا پیغمبر ما نسل خوندا کر بناوی خوشی مدنیت و نوهاتنه معدا انسانه ما تجی کرن لیبله مجیه وان والا کرن جهلکت دنیا خستن جهازکی خستن بریکک وان خستن جیبک وان جهلاده دی آخرت وان جوان دزین جبر ویه که روژا ما پشتا خدا سنتا پیغمبر
can u mal u namusa me ji dest me çû. Mevanên bi qîmet du hêlê sünnetê hene. Hêlek ya kesayetiyê yî yani hêlawê münferîd go kesa mirovan alaqedar dike kesê go ev hêla sünnetê bikar aniyî aziz û serbilind bûne. Di hengama Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem bi qasitî hate şandin. Resulê Xweda însanê ji pûtxana, ji meyxana, ji nava diza, ji qiştê eskeriyê, ji mazatê kola derxistin anîn di zanîngeha Xwedê, di zanîngeha sünneta Xwedê kirin însanên herî medenî. Medeniyeta dünyayê esasê wê ji Medînê ava bûye. Esasê medeniyeta dünyayê ji Medînê pişiqiye. Ji ber vê yekê hêla sünnetê yî kesayetî mirov ezîz dike, mirov serbilind dike, mirov di mulkê Xweda de welew di meqamê rênjbera jî de bê kesê xwe bi sünnetê girtiyî ezîz û serbilind bûye. Hêla wê dünya ya civakiyê gelî bira. Tekbir! 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 Hêla sünnetê civakî civakê alaqedar dike. Çünkü du tiştê got civakê alaqedar dike heyî. Yek jê gelî bira alima alaqedar dike ya dünya jî îdarevana alaqedar dike. Heger alimê got emîndar û warisê pêxemberin. Heger sünneta pêxember bêkêmanî pêşkêşî ümmetê neke, ümmeta İslamê di nava tarîtiyê, di nava güneh û munkerata de wê gerq bibe. Ya dünya jî hêla îdarevana alaqedar dike. Heger îdarevan asasê îdara xwe li gor sünneta pêxember aleyhissalatu vesselam rast neke wê di îdarewan de zulüm neheqî dubendî hebe. İdarevan her wiha lazim e îdara dewleta xwe ya hikûmeta xwe îdara dewleta xwe li gor edaletê teesîs bike. Çünkü Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem muamela wek heviya bi insana re ne qebûlkirina zulmê piştgiriya mazlum û musted'afa bi sünneta xwe pêş îdarevana kiriye. Resulê Xweda di vî warî de ji bo îdarevana mestere û numûneyê heger îdarevan bi meşweret û liyaqat muamele neke edaletê bicih nîne sünnetê jî pêk nîne. Ev dibi sedemê pirsiyariya îdarevana. Mêvanê bi qîmet meqamê tu kesekî net ser meqamê pêxember de ye. Resulê Xweda îltimazî, bertîl, neheqî, durrûtî, torpîl û zulüm qedexe kiriye. Em jî ji bajarê Diyarbekir di vê roja bernama xwedî derketina li sünneta pêxember em gazî îdarevana dikin. Em dibêjin gelê îdarevana di îdara xwe de bi heqî muamele bi insana re bikin. Di îdara xwe de Resulê Xweda bişopînin. Kanûnê Ewropa neşopînin. Kanûnê wan serê wan bixwe. Kanûnê wan bixwar vere. Ji bo we model Resulê Xwedayê, sünneta Resulê Xwedayê. Pêxember hem serok bû hem serokê dewletê bû, îdarevan bû. Çawa di hemî karê xwe de ji boî me numûne û mestere bû, di îdara bi heqî jî ji bo îdarevana numûne û mestereyê. Değerli kardeşler, hep beraber yolunda izleyeceğiz. Ama eller kalksın havaya dediğimiz bölümü hep beraber söyleyeceğiz inşallah. Biz susacağız, siz söyleyeceksiniz.
edeceğiz inşallah. Hep beraber olacak. Bütün bayrakları sallayalım. Haydi Allah. Hasretin doruğunda, şu zulüm aşağında, hasretin doruğunda, aşkınla kavrulmuşuz, yolundayız yolunda, aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. Hep beraber söylüyoruz, biz susuyoruz. Yolunda
يار ايه دايم بك يا خسار تكبير اوزعنا هرزانا يا رهبري رزانا يا قل حزب خدايا ودي مستزعفايا قل حزب خدايا ودي مستزعفايا تكبير الله اكبر محمد مرار بر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر تكبير تكبير لسر تختي قلبي مهرتو سلطاني ما أبينو هجرة دم أشقاد لقالي ما أبينو هجرة دم أشقاد لقالي ما تكبير الله أكبر محمد مرار بر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر تكبير الله أكبر محمد مرار بر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر بشيار كل هردر نصرك خوالي السر يلي براو بسماما ديو خشقودوت ماما يلي براو بسماما ديو خشقودوت ماما قيزو جنو زلاما انقر بدن پیغمبر قيزو جنو زلاما انقر بدن پیغمبر هي مامي من متكامل خالي من خلقي كامل هي مامي من متكامل خالي من خلقي
ناصر لباته مرحبا مرحبا خير هاتي سرچابا يا محمد مصطفى خير هاتي سرچابا يا محمد مصطفى مرحبا مرحبا جان جان مرحبا 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 يا محمد مصطفى مرحبا مرحبا جان جان مرحبا 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 يا محمد مصطفى هاتن عرض ملك مرحبا مرحبا لدنيا بون خلك مرحبا مرحبا كيف خوش بون امجلك مرحبا مرحبا خير هاتي سرچابا يا محمد مصطفى خير هاتي سرچابا يا محمد مصطفى مرحبا مرحبا جان جان مرحبا 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 يا محمد مصطفى مرحبا مرحبا جان جان مرحبا 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 يا محمد مصطفى تكبير تكبير Haydi Allah. Ahmet Alengir. Hamid Emre inşallah. Peygambere Hatem kiye bebejin. Dengi bilint mine bejin Muhammed'e Muhammed'e. Haydi Allah. Peygambere Hatem kiye. Muhammed'e Muhammed'e. Roşroniya her derkiye. هری رزه دا هری پرچان شیرین هیه امی تب را بیجن شیرینه شیرینه نور محمد شیرینه مزگینه مزگینه نور محمد مزگینه ای بحرام مولودان و رحمده نبیم بانه شده
وشيرينة نور محمد شيرينة مزقينة ومزقينة نور محمد مزقينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا ربنا يا إله ما إيرو جارك دي مزاروك خوا بيرك خوا اختيار جوان خوا ام كتن ري لفي ميدانا مبارك مملي خدا هاف ام دركتن حضوراتا جبو راضی بوناتا یا ربی، جبو حز کرنا پیغمبرت حضرت محمد مصطفى یا ربی، وی هاتنا ما جبو رضا خوا قبول بکا، جبو حجه کرنا پیغمبر خوش ما قبول بکا یا ربی. وان انسان کو جبو حجه کرنا حبيبة الفيدر جيفيانا ويا وانيكو إمكانا واتشي نبويا لبر تلفزيون إخوة سيرو تماشا في روجا مبارك دكن في برنامج مبارك دكن توان بر شفاعتا پیغمبر إخوة بيخ يا ربي يا ربي. مخواست لفي ميداني ام جي تمام خلق خوي مسلمان روي مساجي بدن خلاصي اما حضور اما سعادت اما يا دنيا واخرت اما بفهم كرنو متابعتا پیغمبرتا يا ربي تفي دنگي بگیجینا تمام مسلمانا و مساج به تمام مسلمانا بدا قبول کرن و صح کرن یا ربی. یا ربی
تو حجه کرنا پیغمبر خو بخ نصیب ما یا ربی تو مب اخلاق پیغمبر خو کو اخلاق وی قرآن بو مبوی اخلاقی بدا اخلاق کرن متابعتا پیغمبر خو مبدا خوش کرن و حس کرن یا ربی مدریاوی دب مشینا یا ربی لسر حوض كوثر مبيخ هفال جيراني يا ربي مبوي ربيخ جنة الفردوس يا ربي يا ربي تم الشفاعة پیغمبر خو محروم نهيل يا ربي تمو زاروك ما أهل ما وتمام دوست ما وتمام مسلمانا بدا خاطر حرمتا پیغمبر خو وما بر شفاعتا ويبخ يا ربي يا ربي اف حجه كرنا پیغمبر تيفان انسانا لفرجفياند في عشقه في محبته في براتيه يا ربي تل تمام عرض اسلام بدي بلا كرين يا ربي يا ربي تو يكيتي وبراتيه بخنافا ما مسلمانا وان تفريق يهاني وان فتنة وفسادية كو إيرودنا في عالم إسلام دنا عالم إسلام جهف بلا كرنا پارچا پارچا كرنا تو وان تفريق جناف مراقب بحرمتا حبيبي خوا بحرمتا في عشق أفينا هانيكي تو وان فتنة راكي جناف ما في يكي تيوبراتي جناف مدا لتمام عرض إسلام بدي تأسيس كرن يا ربي يا ربي تم بيخي يك وجود يا ربي تم بيخي برا يا ربي تو حجي كرني بيخي نافاما يا ربي تو محبتي بيخي نافاما يا ربي تو أولادي ما قيزو كري ما خاصة نسل مي جوان جتمام فتنة انسو جنة محافظة بك جتمام گناه في زماني بلا ومصيبته في زمان محافظة بك يا ربي يا ربي إيرو لسر عرض إسلامي مسلمان پارچا پارچا دبن خوينا زاروكا درجي ناموسا مسلمانا كتيا ناف دستو بيا وارو مملكة مسلمانا تارو مارد بي وانيكو تارو ماردكن يا ربي توان هلاك بكي يا ربي تو ظالمة هلاك بكي يا ربي تو خاينة هلاك بكي يا ربي تو مسلمانا سرفراز بكي آزاد بكي يا ربي شفي ظلم طاريت يا كفريت مسلمانا خلاص بكي بحرمتها حبيبي اخوا يا ربي نخوشي مهنا ايكو جبوا دعا خوستن هنا و ايكو دنگي وانا نگشتيا مهنا يا ربي تجمع چهتر دزانه بحالي و تو تمام نخوش مسلمان شفا بكي تلوانا وري رحمه جتنگا يا وانا کے خلاص بكي يا ربي يا ربي دو زنديانا ندا دناوا چار دیوارا دبرائے مهنه يا ربي سال در باسبون زمان در باسبون اف برائے ما ايرو حالاج مدورن هيفيا متوي يا ربي غازيا مببال تفيا يا ربي رحمتا عدالتا شفقة مرحمتا تجيا هر كسي زحفتر يا ربي ام خطا فيجن دريه رحمتا تلبراي موري رحمة واخلاص بكي ام خطا فيجن دريه عدالتا دريه شفقة مرحمتا يا ربي ثم بهيفيا عدالة عبد خوف نهيل يا ربي توفان برايم بهيفيا رحمة عباد خويكو رحمة ناكن تو ايدي مبهيفيا وان فنهيل يا ربي تو المورا رحمة تو دري رحمة البرموان برايم فكا وانجي بقي جينا نافما بلا اوجي بزاروكو دوستي خورا لفان ميدانا بمرا ورنديتن يا ربي ام هيفي يا رحمة تدك انتو فان براي ما خلاص بك يا ربي يا ربي عرضو زاد ما احتياجي ببال الرحمة تفا ببال باران فهيا تو رزقك فرب ما زاد ما عرض ما بباران احيا بك يا ربي تو بركة بسر مرة ببارين يا ربي يا ربي
وان خوشکو برای میکو ج مملکت دور جبو خاطر راضی بوناتا و محبتا پیغمبر تکد نریا و هاتن ویدره بسلامتی بے قضا بے بلا و مصیبت و نخوشی توانا که بعشق و کیف بگی جینا مالا و بگی جینا مملکت وانا خوشی و حضور بدوانا یا ربی بحرمتا وان ذکر و صلوات و تکبیرا و وان دعای هانه که تو گنه ما و وان خوشکو برای ما تو وان گنه ما عفو بکه ما پاقش بکه لوی میدانه و بشین مالا ما یا ربی آمين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة